Haleluya. Ngiyabonga bazalwane, abantu abangene sesiqhubeka egameni likaYesu. Haleluya. Sizoyizwa inkosi bazalwane. Haleluya. Sizophakama sime ngeenyawo samkele umntwana kaNkulunkulu ozosilida ngezwi. Haleluya. Sizwe ukuthi uThixo usihleleleni ngalo leli hora. Haleluya. uNkulunkulu ufuna senzeni. Haleluya. Bazalwane, indlela esihambayo, haleluya, sometimes sibona la izulu, haleluya, nokuthi asihambi kahle, nokuthi sisekhona. Haleluya. Ingakho nje uJoshua uma ekhuluma athi le ncwadi yomthetho athi mayingasuki emlonyeni wethu, athi masizidle ngayo imini nobusuku, athi yiyo eyohlahlanisa indlela yethu. Ngamanye amazwi yiyo eyophumelelisa indlela yethu, ngoba kahle kahle izwi likaDaniso liyisiphili sethu. Haleluya. Kula sizifunda khona ukuthi ngisekuyo yini le ndlela. Haleluya. Angifuni mina umzalwane othi makushunyelwa athi kushuku, yes, kumele siphenduke ezweni. Haleluya. Uma ngabantu kukhulunywa ngezwi mhlawumbe uthintakala, ubobonga ukuthi ngiyabonga ukuthi inkosi ungibonile. Haleluya. Ube sesiyashintsha izindlela zethu. Haleluya. Mina ngiyathanda ukuphendula, angikhathani bawo angakhuluma umuntu entweni engayenziyo, ngithi ngiyabonga Yesu ngoba ungibone. Akekho omunye umuntu ongangibona. Haleluya. Akekho omunye umuntu ongangibona ngaphandle kokuthi mhlawumbe uThixo asebenze uDaniso ambule ukuthi mangisizakale. Haleluya. Ngoba uma ngaba mina ngilifunda ngingedwa, webazalwane, ngizongalithatha iserious. Kodwa ngithanda ukuthi uvele uThixo alembule komunye akhulume ngami. Haleluya. Izwi vele lize kuthi mntakaDaniso alizange ehlalweni. Haleluya. Lizolungisa thina, lizoqondisa thina, kuthiwa liyisikhala. Haleluya. Esikanhlangothi zombili uthi yahlaba lehlu. Ngamanye amazwi uma sifikile kumele kubonakala, kumele lahlule imicabango ya indlela ebengicabanga ngayo, kumele lahlule izwi likaNkulunkulu. Haleluya. Sizoma ngenyawo bazalwane, sidumisa kafishane, sinikele umntwana kaNkulunkulu ozosula ngezwi. Haleluya.
It's nice to be here. Nandubalapa. Amen. Antata tumbele batandika nilisi kamendika Yesu. Uliso tata boki, uliso mama boki. Uliso kutu sisi. Kamalika Yesu. Amen. Sincere batandika Yesu. Ainati mbuya. Tole Yesu nazama. Tena strong. Yes, kile. Mati ya Yesu. Samuel chapter 3. Sifuna nje kwesizwe mbali siyathandaza. Ekamandela Yesu. Siyambulela kuThixo bathandekayo namhlanje othembakeleyo wanathi ngaphakathi kwethu. Ungumthandazo wami mphavu into bana ngalo lonke ixesha uThixo xa sihlangene uyanyanzeleka uba simuve ubukhona bakhe. UThixo sithi Yesu xa ethetha uthi xa nihlangene egameni lam nani bakhona bephakathi kwenu bengenani. So into ethetha ukuthi ke ngoku xa sihlangene nje automatically uThixo bakhona. Then kube sithi ke ngesithi ayikhange simve uThixo namhlanje. Not that bengekho bekhona, but thina besingekho kwiposition right yobana simve uThixo. Amen. Ithi iBhayibhile ke qala unyawo lakho xeshikweni usiya endlini kaThixo. Lethe ukuthi ke uzilungiselele ukuze uthi xa sekufikile endlini kaThixo umve uThixo. Amen. So if awuzilungiselelanga xa usiza endlini kaThixo uyothi sowuphakathi endlini kaThixo kuthi endlini kaThixo kuyabhora. Amen. Ngoba bathandekayo thina kwixesha lethu uThixo simqala ngoba kwenziwe into zeziphi activities eziye zenziwe ecaweni, kwenziwe into nantoni ecaweni. Omnye athi asigidile sayithomo senza konke then uThixo bekhona. Amen. So abantu inintsi indlela abamzama ngayo ukuthi uveze into yobana umve njani uThixo. Amen. Ithi iBhayibhile uEliya ngelinye ilanga uyakhalaza kuThixo uyathandaza nasedwaleni. Xa ethandaza uThixo ndifuna ukubona wena. Then ithi iBhayibhile wadlula umoya omkhulu. Ithi iBhayibhile uEliya waba nento ethi uThixo ukhona apha. Then uthi uThixo xa ngabethetha nalapha kulo moya andikho. Ithi iBhayibhile kwedlula umlilo nalapha uThixo wathi andikho. Amen. So thina sithi sakho kwedlula umoya kwedlula umlilo siqonda bayi uThixo ukhona. Hallelujah. So dinento ethi ithi iBhayibhile uThixo uhlala ezindumisweni zabantwana bakhe abangcwele. So when sisiya kuThixo ngendumiso then sibe sesiweva amandla wakhe. Singathi ekubeni sowana sisiye kuThixo ngendumiso then emveni koba siye kuThixo silile kube mnandi but kungebikho kwenzeka empilweni zethu. Ubukhona bukaThixo u-identify ukutshintsha kwethu. So xa ekhona uThixo sibona ngoba okay ebekhona uThixo then kwenzeke ntoni empilweni yakho. Amen. So uyabona idada xa lingene emanzini liphume lisafana nakuqala then singathandaza silile sithi uThixo bekhona. If akukhange sitshintshe siyofana namadada. So ake sibe nomthandazo inkosi sele sikhona ebukhoneni bakho masikuve itshintshe impilo yethu. Amen. Ngoba ibuhlungu lobana sihlangane every day but akotshintsho lenzekayo. Ngoba xa siyabona uThixo wethu ngenento ethi incwadi zonke ezikhoyo emhlabeni, zonke incwadi ezikhoyo ayikho incwadi ekwazi ukutshintsha umuntu ngaphandle kweBhayibhile. So if nathi xa sesihlangene ebukhoneni bukaThixo sihlangene kuThixo ayatshintsha impilo yethu. Kumele ingakuphathi kakuhle loo nto. Ebathandeka asodlula ngamagqirha yabona umuntu xa ngabe ngenwa intwaso. Xa ngaba kungena intwaso kuye uthi noba ngabe kade eyintombi ezithanda esiphethe kahle but once kwangena intwaso aqala atshintshe indlela yakhe, aqala atshintshe indlela bekade senza ngayo izinto. Bangaba indoda uyibona ihamba ngenyawo inxiba ilokhwe because kukhona into engenileyo. So neva ngexesha elifikile kumele kube khona utshintsho lenzekayo empilweni yakho. Amen.
So akumelanga indlela ubuyika izolo ngendlela ubukade ungayizolo nakusasa uzoba yiyo nangalamini uzoba yiyo. Kumele kube khona utshintsho olenzekayo. Amen. So thina lo mthandazo bathandekayo esiba ndikho into yobana every day uThixo makadala utshintsho empilweni yakho. Cela ke sifunde uverse number 7 noverse number 8 isithandazo. Maba la onke au sumo ya kishanze Yes. What is Children chapter number 3, verse number 7. Isihloko sifundeka ngolu hlobo. Incwadi kwibandla lasePhiladelphia. Verse number 7. Isithunywa sebandla elisePhiladelphia sibhalele uthi, utsho oyingcwele, oyinyaniso, lowo unaso isitshixo sikaDavide, lowo uvulayo kungavali namnye, avale kungavuli namnye, ukuthi ndiyayazi imisebenzi yakho. Yabona ndimise phambi kwakho ucango oluvulekileyo, akukho namnye unako ukulivala. Kuba uthe unamandla amancinane, waligcina ilizwi lam, akwalikhanyela igama lam. Amen. Verse number 9. Yes. Verse number 8. Verse number 8, yes. Verse number 8. Yes. Yabona ndimise phambi kwakho ucango oluvulekileyo, akukho namnye unako ukuluvala. Kuba uthe, haleluya, kuba uthe mnye unako ukulivala. Haleluya. Yabona ndimise phambi kwakho ucango oluvulekileyo, akukho namnye unako ukuluvula. Kuba uthe unamandla amancinane. Wena uthe unamandla amancinane. Ndifuna siyinote lo ndawo kakhulu. Uthe unamandla amancinane. Yes. Waligcina ilizwi lam. Wasuke waligcina ilizwi lam. Akwalikhanyela igama lam. Negama lam awalikhanyela. Cela uthandaze uThixo. Jesus. Kodwa amazwi wakho akungaphakade kanaphakade. Uthixo wethu unamandla wonke. Thetha inkosi ngayo simamele ebuhlweni. Moya wenyaniso simamele Thixo wethu ongcwele ukuthetha kwakho. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, sisole ngezwi lakho siyazi usifundise, usiqondise ngalo nasebuhlweni. Thixo wethu onamandla, aliwe singekho isidingo, alibuyeli kuwe ngawenzanga umsebenzi. Moya ingcwele simamele Nkosi ngomkhonzi wakho omise kule ndawo esazothetha inhliziyo yakho ebusuku egameni likaYesu Kristu umNaziri ongcwele. Amen. So apha bathandekayo esifunda khona ithi iBhayibhile okokuqala xa sijonga kwincwadi engasemva kwincwadi
kwiincwadi ezingasemva kunencwadi ekuthiwa incwadi yezenzo zabapostile. Amen. So kwincwadi yezenzo sifumana ithi iBhayibhile kwakuhlutshwa abathile bebandla, behlutshwa yindoda egama linguHerode. Lithi iBhayibhile xa behlutshwa abathile bebandla kwabanjwa indoda enguPetros yavalelwa entolongweni, kwabanjwa indoda enguYakobi ezalwa noJohane. Ithi iBhayibhile yona yabulawa ngekrele, then amaJuda ayijabulela loo nto yokubulawa kwayo. Ithi iBhayibhile ngexesha ke uPetros evalelwe njele, ibandla lithandaza ngenyameko, lizingisa emthandazweni. Lithi iBhayibhile ekuthandazeni kwalo ibandla, then kwathunyelwa ingelosi isuka ezulwini yafikela kuPetros esejele. Xa ifika ingelosi yafike yamvusa uPeter entolongweni. Ithi iBhayibhile yathi, Petros, vuka unxibe ube sondilandela. Emveni koko lithi iBhayibhile wavuka wayilandela. Ithi iBhayibhile kuye okungathi liphupha. Now xa singena kule ncwadi yezenzo yesithilelo sifumana kunendoda engumpostile uJohane. uJohane lithi iBhayibhile naye wahlutshwa ngenxa yevangeli, ebethwa etyakatywa, ehlutshwa umzimba wakhe ngenxa yevangeli kaKristu. Lithi iBhayibhile ekuhlutshweni kwakhe uJohane wathathwa wasiwa kwindawo ekuthiwa sisiqithi sasePatmos. Kwindawo yasePatmos uthathwa sekhutshwe amehlo, uthathwa selengaboni ngamehlo enyama. But ufika ingelosi kuJohane ithi, Johane, sibhale izinto ozibonileyo. Ndinobuza uba uzobhala kanjani Johane? Ubhale izinto ozibonileyo. Sengathi kuJohane noba amehlo enyama ekhutshiwe, but kunamehlo kamoya apho azokwazi ukubona izinto ezingabonwa ngabantu. Ngoba kuye kwenzeke sometimes uSathane awakhupha amehlo enyama, xa kukhutshwa amehlo enyama kusuke kuvuleka amehlo kamoya. Kuthiwa sibhale izinto ozibonileyo. Kangaba esibhala xa kuqalwa ngaye uJohane, kuthiwa bhalela amabandla ayi-7. Ekuwabhaleleni wakho la mabandla udlulise imiyalezo. Then sifumana kweli bandla laseFiladelfia ebhalela lona. Kuthiwa libhalele eli bandla laseFiladelfia uthi, nokuba wena unamandla amancinci kodwa awukhange uliphike igama lam. But before athethe loo mazwi, ithi ingelosi xa ithetha naye ithi, ndibeke unyango oluvulekileyo ekungekho mntu olivala. Lo mnyango uvulekileyo akho mntu oluvala. Kuthi uJehova ophilayo uthi, ndibeke unyango oluvulekileyo, and olu mnyango uvulekileyo akekho ngavala. Ngamagama apheleleyo, xa uJehova evulile akekho umntu onamandla okuvala, ngoba uJehova evulile. Haleluya. Ngoba kunezinto ezivalwe nguThixo, kunezinto ezenzeka empilweni yakho uma ngabe kutheni kwenzeka kanje, kanti uJehova uvalile. Noma umntu angaya kubathandazeli bazama ukumvulela izinto, kungavulekanga uvala uJehova. Ngoba uthi xa ndithe ndaluvula akekho ozovala. Abe sesithi xa ndithe ndavala akekho ngavula, ngoba akekho umuntu ongama phambi koJehova, akekho umuntu ongama phambi kokwenza kukaThixo. Ngoba ungathiwa sizinyanya zakho, kuthiwa ngamagqirha zangoma, ngamathakathi bendawo zalwa ngakuyo. Na uJehova evulile akekho ngavala, nana uJehova evalile akekho ngavula. Haleluya. So sengase ningatsho namhlanje into yobana whatever into ekuthiwa ivaliwe phezu kwempilo yakho, ngoba nomthandazo othi Jehova vula, neminyango evulekileyo engafanele uba ivulekile ngempilo yakho ivalelwe Jehova vala. Ngoba kunezinto kumele sizivale, sicele ukuthi Thixo vala kulo mnyango. Haleluya. Mhlawumbi unyaka
ngonyaka uyagqoka efemelini yakho, unegunya loba Jehova uthi vala Thixo vala ukufa, ingozi ezingena efemelini yakho uthi Jehova vala, kwizinto ezimbi ezenzeka ebomini bakho uthi Jehova vala. Ngoba xa evalile akekho ngavula, naxa evulile akekho ngavala. So sekuphela unyaka angafazi intoni izinto ezivalwe nguSathane, but izinto ezivalwe nguSathane sizothi Jehova fohla. Whatever into bekuthiwa kulo nyaka, whatever into engakhange yenzeke kulo nyaka, iba nomthandazo othi xa ndingene ku-2026 ndizawungena nayo, ngoba sikhonza uJehova ovulayo. Even nesono esikwehlulayo uvala umnyango waso uthi Jehova ndiyehluleke endaweni ethile, vala Thixo. Ngoba xa evalile akekho ngavula, noba ngabantu bangazama xa kuvala uThixo akekho ngavula, xa kuvala uJehova noba abathakathi bangazama akekho ngavala. Hallelujah. Abe sesithi ke ngosesithandaza uthe unamandla amaninzi. Ndifuna uyiqaphele le ndawo, uthe unamandla amaninzi, kodwa unamandla amaninzi unjalo waligcina izwi lakho, awehlukana nalo, waligcina unamandla amaninzi, waligcina ungathembekanga ebantwini, but wagcina izwi lakho, ngoba liyagcina izwi likaThixo. Aligcinwa ngabanamandla amakhulu, aligcinwa ngabadumileyo, but uthe unamandla amaninzi waligcina izwi lakho. Sengathi uJehova uthe xa wabhalela amabandla, wabhala wafika kuwo, wafika emakhulu edumile, wafika kubafundisi abadumileyo, wafika kubapostoli abadumileyo, xa ebajonga wathi waligcina izwi lakho. Xa efika kweli bandla uthe linamandla amaninzi, kungekho nto lidume ngayo, lingaziwe emphakathini, lingaziwe eSouth Africa, but ligcina ilizwi lakho. Ngoba liyagcina, ligcina isimo singavumi, ligcina isimo sivuma, ligcina imali ingekho, ligcina imali ikhona, ligcina umsebenzi ungekho, ligcina umsebenzi ukhona, ligcina izinto zingahambi kahle, ligcina izinto zihamba kahle, liyagcina izwi lakho. Sengathi uThixo ubuhlungu xa ebhala namazwi, uthi abanye bandiphoxile, bandiphoxa ku-2025, ebendiqonda ndibathembile, ebendiqonda ndijonga ngabo, but abaligcina izwi lam. Uthe xa efika wafikela kumntu onamandla amancinci, wafikela konamandla amancinci, wathi bambhavuma noba unamandla amancinci, noba unamandla amancinci, ungakwazi ukuhlabelela, ungakwazi ukushumayela, ungakwazi ukuprofetha, kodwa into yonke endiyithanda ngawe uligcinile izwi lami. Sengathi kuJehova uthi ndibabonile beprofetha, baprofetha izinto zenzeka, bashumayele kwenzeka imimangaliso, babeka abantu izandla baphila, bavusa abafileyo, kodwa noba ungabavusanga wena uligcinile ilizwi lakho, uligcinile ilizwi lakho. Sengathi sekuphela unyaka ube nomthandazo uthi Jehova noba kwenzekani apha kuDisemba mandiligcine izwi lakho, mandigcine izwi lakho, mandigcine izwi lakho. Number 2, athi awukhange uliphike igama lam. Baliphikile abanye abantu igama lakhe, baya kubathandazeli, baya kookhehlelezi, baya koomangqonde, baya kooshembe, bayothwala abanye, kodwa unamandla amaninzi waligcina igama lakho, awalikhanyeli igama lakho. Sengase ungavuka abantu abanjalo. Yabona bathandekayo, the more iminyaka ihamba is the more
nezinga lokwenzeka kwezinto ezimbi lisanda. The more iminyaka ihamba is the more nezinga lokuwa kwabantu lisanda. But kufuneka abantu abazothi yebo sinamandla amancinci, sizosurvive ngalamandla amancinci naku-2026 sigcine nje izwi lakhe, siphakame sinene yabo, singaliphiki igama lakhe. Thank you Jesus. Funa sibe nomthandazo ebusuku othi Nkosi ndincede, sekuphela unyaka abantu babhizi izinto zabo, abanye babhizi bayokwenza amasiko emakhaya, bathi banomthandazo noma uzokhonza ukuthi Nkosi mandiligcine izwi lakho, mandiligcine izwi lakho. Ngoba Nkosi ningakwazi ukwenza nto noma ningaziwa, noma ningakwazi ukuhlabelela kodwa mandigcine izwi lakho, noma ningakwazi ukushumayela kodwa mandigcine izwi lakho. Ake sithandaze sonke ebusuku. Oh yini moyingcwele, yini Jehova wethu. Mando shaka salama atasaya, rapaka shaka moko sikataya, rimando shakaya akasita. Singete Jehova, singete Thixo wethu, singete moya oyingcwele, singete mdala wezinsuku, sigcine izwi lakho. Singete Thixo wethu, yebo amandla asinawo, yebo Nkosi akho esinayo, kodwa singete sigcine izwi lakho. Eneleni Jehova, wena Nkosi uthembekile, wena Jehova wehlukile, uNkulunkulu wethu onamandla kunabo bonke Nkosi othixo abakhonzwayo, uNkulunkulu wethu ongcwele. Sibambe Jehova, uNkulunkulu wethu onamandla, singete Jehova njalo, singalikhayeli igama lakho, siligcine Nkosi izwi lakho. Thixo wethu onamandla, noma Nkosi yinto esehlelayo, kodwa singete dwala lethu, sigcine Nkosi izwi lakho. Egameni likaYesu waseNazaretha, ngoba Jehova uthobhalayo, izwi lakho likukukhanya endleleni, izwi lakho lisibane ezinyaweni, izwi lakho siphila ngalo, izwi lakho sinqoba ngalo, izwi lakho sisinda ngalo. uNkulunkulu wethu ongcwele, kasigcine lona. uNkulunkulu wethu onamandla, siba namandla okuphumelela, kasigcine izwi lakho, siba namandla ngegama likaYesu waseNazaretha. Ngoba izwi lakho libuyisa ithemba elilahlekileyo, ngoba izwi lakho livusa okufileyo, izwi lakho lidala izinto ezingekhoyo zibe khona. Singayede singayede Jehova uNkosi, singayede uNkulunkulu wethu, egameni likaYesu waseNazaretha. Sihlale Nkosi kwizwi lakho, siligcine Jehova, silenze uNkulunkulu wethu onamandla, egameni likaYesu waseNazaretha. Ngoba izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla linamandla, kasigcine lona siba namandla. uNkulunkulu wethu onamandla, kasigcine izwi lakho. uNkulunkulu wethu onamandla, siyanqoba. uNkulunkulu wethu ongcwele, kasigcine izwi lakho. Singena apha kuthiwa ungene khona, kasigcine izwi lakho. uNkulunkulu wethu onamandla, sihamba apho Jehova ekuthiwa kuhanjwa khona, ngoba sigcine izwi lakho. Singete singete uNkulunkulu wethu onamandla, egameni likaYesu waseNazaretha. Moya wakho ingcwele uyisibekele njalo impilo yethu.
uNkulunkulu wethu onamandla, athi obhalayo umoya wenyaniso, uNkulunkulu wethu onamandla, umoya wokulungisa, umoya wobulumko, uNkulunkulu wethu ongcwele. Sincede Jehova njalo, sincede dwala lethu. Xa siza kuwe, wena Jehova awehluleki, wena Thixo awuqhakelwa nto, wena Jehova wenza Nkosi izinto ezehlula abantu, athi obhalayo okungenzeki kubantu kuwe Jehova kuyenzeka. Nasebusuku Nkosi siyathoba ngokubakama wena uThixo, egameni likaYesu waseNazaretha. Sathandaza kukhona udinga ukuthandaziswa, Nkosi mayincede ngobaleko sengaphambili sithandaze nawe egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Kunomthandazo nawe enhliziyweni yakho, ngabaleko sengaphambili sitholisane nawe egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Moyigcwele ngoba yikho Nkosi ingenzeki kuwe. Cela nalubavuma uzoncedisa egameni likaYesu waseNazaretha. Moyigcwele nabakosi abantu bakho, nabajehova uNkulunkulu wethu onamandla, beza kuwe dwala lethu, beza kuwe moya oyigcwele ngegama likaYesu. Inkosi yamandla, Baba uThixo, Nkosi engakhululekiyo, Baba uThixo amandla